YBA rokno tamni bagai kangkai socially yongthong politically yongthong every side no belai advance sungja tei kaisa sini national international level bahaino chine tifrani 19 tribe ni bisingo jotonisle popular kiba tabuk tongo chine bro community ro tamni bagai kangkai ektane region bongkha hojagri dance dibi singpei khlayen hojagri dance our international level porjonto thangoi bororok tini appreciate ma khlayo even chine all India base bondorok nuguna jotonisle unique ebong jotonisle haina like tap or Hojagri traditional dance. Amni bagai presently to the state government ang jokhon TRP and PTG department ni as a minister ongai jokhon responsibility ang jokhon yasago 2013 March ni pore afroli simino TRP and PTG department no bahekle o department ni bisingtioi jehetu sini young bro community rok ni bagai si abo department particular haikaba separately o department ni bisingtioi o community no development khainani aboni purpose asi abo department centrally kangkai PBTG all India wa tongo abo department am department ni minister mamani loge loge no state ni budget every year no bunisle take isa kabang khlai budget narkani bagai finance minister bai chief minister bai joto mansak every financial year ni sine review meeting ongna ni sakangona ani proposal ang submit khlayo taklayo jotonisle TRP and PTG department ni history wo different history wo sile TRP and PTG department ni fair festival khainani bagai state ni je budget manmani taklaino jotonisle kabang aboni amount ongkha 12 lakh 12 লক্ষ টাকা TRP and PTG department ni state government hoite budget sung already mankha event sung je program ne purpose sung budget mane aboni purpose sung already budget distribution khlai rekha ang jokhon TRP and PTG department manane sekango only 3.5 lakh something sung fair festival khainani bagai budget mano beskango ang tini oro seminar ni beskango o commitment ru haiya thangnayo kabangma sini Hojagri festival ongthong ba chini songroma mothani sini songroma festival ongthong haikaba sini BS ko ni bisingtiei sini kabangma program khlai thaniwa ang commitment rimani tongo je taklai ni beskang ni financial year anyhow sung YBA ni organization ni any kind of activities ni purpose TRP and PTG department ni ongai state government ni hoite separately budget di provision sung narak nai abo khlai nai even last year ang muitomano Agartala ni sini town hall chini new comer jara different colleges jara admission nawai jara katal college admission nanai rokna sung felicitation kam others chini cultural program ni purpose sung kaisa event aro jagawa ang manja gaikha aro jagawa thangai student organization ni program borok demand khlaikya student organization ok ni bisingtiye bruce sunai motharok ni bisingtiye borok budget chanmaniwo loge loge na sung borok no ang no loge loge na borok na 50,000 sanction khlairika abo bahaino
TRP and PTG department ni history wo I think about the first time na tabuk TRP and PTG department tamok khlai age wo sung 2023 ni last October ni 15 October jorabo apuni sekango government of India ni tribal welfare department ni fund phayo directly fund mano fund man yagulo sungtamo khlai state ni SLC committee ro gasogoi projects namo proposal collect khlayo a proposal ni against us fund distribution khlayo kintu tabo tamonukha honorable prime minister Narendra Modi ji Bhagavan Birsa Munda ne 150 birth anniversary ni program ni occasion all India PBTG department na jotano unitedly khlai PM Janman scheme declaration rikha PM Janman Pradhan Mantri Janman scheme a scheme ni bisingti khlai every state ni pray 11 component department a scheme ni samang tang nai a scheme tamo tong kangkai education haikaba PWD road connectivity ni bagai power department the education department the RD department the power department abo hai khlai 11 component department ni bisingti khlai aboni scheme ni samang tangna ni bagai chengjakha tabuk 2 bochor 2.5 bochor kaboi tongo aboni scheme jeng tamo achievement man kha scheme ni bisingti I think TRP and PTG department ni history wo ang tini naro ni baskango abona report haikaba report announce khaina ni musungman ingkangkai je department chini tongo or department ni activities achievement tamo TRP and PTG department ni history wo within 2.5 years every single total 17,200 something family no jengje nini temahi needy family rokno seng pakanok tangani bagai 2 lakh something fund seng budget sanction khlai mani wo sara tiprabo sini bru community rok tebi singo pray 17,200 40 পরিবার কাছাকাছি जों একসাথে পাকানক টাঙানে বাগে जों স্যাংশন মানখা এবং প্রায় 60 to 70% বেনিফিশিয়ারি অলরেডি কনস্ট্রাকশন কমপ্লিটেড অলরেডি বাক্সা নক কনস্ট্রাকশন পাইবেখা লাই থাंगनानि जराव जों अम हाय कुनो बसर जों अब हाय नक नि पाकानक टाङाने कुनो स्कीम पाकानक टाङाने बागे जों कुनो दिन अमसुक संका जों बजेट मान्या जों नुखा सिगांनि जराव बुसुके मान एवरी इयार 200 250 हायकाबा 300 क्रॉस खाइया असक जों मानो किंतु पीएम जन्मन स्कीम डिक्लेयर हुए प्राय 17,200 300 काछाकाछि फैमिली न जों पाकानक टाङाने बागे जों बेनिफिशियरी बेनिफिट लुबै मानखा अब चिनि ब्रु कम्युनिटी रकनि एमन हेबिटेशन तंगो जे जों 80 बोसोर अ हेबिटेशन खावै तंगमाने बिसिंग कायसा गभर्नमेन्ट ने कुनो कायसा बिल्डिंग 7 dalai rejak building kaisa pona gerei abo hai jaga ba abo hai habitation so MPC multipurpose community center price sarati bravo 50 multipurpose community center sung sanction mankha tabo price 60% sung already je complete on the project multipurpose center sung inauguration khlaika te 30 to 35% bodoi tongkho sung pending tongkho abo inauguration buskami salo khlainai Gondasara kabangman location yang South district kabangman location Gumati district kabangman location amount habitation sangthangi multi-purpose center ne project na install khlaika a kamibo abono puila je government ne building te kuno building kasangong thong ba tabuk sujarang thong a kamibo kurui abo hai project ne sangman kha multi-purpose center ni samang tangai thong TRP and PTG department ne singti Education department ni bising ti khlai PM Janmani scheme na samang tangane bagai pray 32 number sung hostel ni sanction sung mankha abo only Riang community rok ni chrai khonai rok jara nile tmahin jara chogia family rok ni bagai hostel tome porena ni bagai
abone hostel ni samung tabuk tangjagai tongo 32 number jeng Tripurani bagai sanction mankha tabuk kwbang ma jagao abone construction cholewoi tongo prai prottek hostel no 50 seated kono hostel 50 seated hingkangka ara boys phonongi mano ara girls phonongi mano obo hai khlaiye 32 ar jagao 32 ni bisingo prai 50% no boys tongnai 50% hostel no prai girls obo hai khlaiye jeng 32 number jeng sanction mankha tei kaisang kangka je jagao sini network connectivity kroi tabuk ni digitalization ni jorawo baksa baksa habitation tabuk mobile tower kroi jeng borok no mobile tower pusogrnani bagai TRP and PTG department ni bisingte PM janmani scheme ni bisingte khlaiye mobile tower jeng prai 10 ta jeng Tripurani bagai sanction mankha 10 ta no construction already completed already tabuk abo চালু খাই যাখা অবশ্যমিয়া যে হ্যাবিটেশন আনকানেক্টেড মিন্স রুট আনকানেক্টেড নঙ্গি মানো বা পাওয়ার আনকানেক্টেড হ্যাবিটেশন নঙ্গি মানো বা ড্রিঙ্কিং ওয়াটার নি ফ্যাসিলিটি ফোন করি মানো করি নঙ্গি মানো অবহাই হ্যাবিটেশন রুট কানেক্টিভিটি রানি বাগে পিএম জেএসওয়াই নি বিসিংতি খাইয়ে পিএম জন্মনি স্কিম নি বাজেট বাই খাইয়ে সারা ত্রিপুরা তাবো পিএম জেএসওয়াই নি রুট নি সামং abone samang tangjagai tongo power connection prottekta family ba sang power connection tlangai rekha PTG department ni abone fund haikaba PM janmani scheme ne bising tei khlaiye je jagao power connectivity sogoi rimaya haikaba bibhinno karone aran nodi phuna tongai mano ba tuima phuna tongona ba kono karone hatai kuchu gari thangai maya ba podre po region ni bagai phuna je habitation na power connectivity sogoiya abone bagai ingkangkai treda ni bisingti khlaiye solar plant ni project buayoi borok no sung a habitation no any house sung borona power facility provide khaine bagai abone samang bahaina treda state ni treda department ni bisingti abone samang tangjagai tongo so abo hai khlaino tini kwbang ma samang tabago incomplete abo ongoing construction ni kam cholewoi tongo so abone bagai ang belai khana hamai ma yafaro tini YBA rokno obahai naithotok tini kaisa program belai khana naithotok tini organize claimant bagai tini kwbang ma dignitaries haikaba tini leaders rok kwbang ma kok sabai thangka angte asuk jora golok naglak jehetu sini cultural program ni bagai kwbang ma bororok nasing laijak cultural program ne tini jara phainai rok borok na bo chungo scope ma renai so aboni bagai angnar ni thanio abono kobok nai non ethanio ani message jeng chini community no jengma hamjak nai chini community no jengma hamjak nai chini jati no jengma hamjak nai tini Mizoram ni YMA rok jodi Mijuni bagai jodi asuk jodi strongly babe borok samang tangai mano hungkangkai jeng tamu khlai maya tongnai ba jeng bo mano narone bisingtiye YBA ni bisingtiye other community rok bahaina terek borok ba kasawai phayo aba hai kaina jeng tini beskangi salo tini society no tini jeng ora jagao program khlaimani reason tamaba jeng sini brood of ana hamjak mani bagai tini jatini identity chini jatini sini mangna sum kusuga tisanani bagai aba hai khlaino other community rok bahaina narone bisingti khlai sisana ni bagai narone bisingti khlai te borok bahaina kasobai manane bagai jeng tini belai khana appreciate ma khlayo salute maru ang sini entire jara YBA ni joto state ni whole chini jara team tonai rokno narone belai khana hamai maru je sini state government drugs na tuyoi যেভাবে অ্যাওয়ারনেস ফ্লাই তমনি জরাবো নরক এজ এ নন পলিটিক্যাল নন রিলিজিয়াস অর্গানাইজেশন অঙ্গই চিনি সোসাইটি ন ড্রাগস ফ্রি সোসাইটি আবো হাইখ্লাই নরক ডিক্লারেশন রুই নরক যে সামং তাঙ্গই তমনি আবো হাইখ্লাই ন চিনি সোসাইটি ন সং বহাইন যতন অবনো প্রটেকশন মারিনাই তিনি ড্রাগস নি বিসিংতিयै गोबां मा फेमिली डेस्ट्रयमै थांमाने आबोनि एग्जाम्पल जों नुगौ ड्राग्स नि बिसिंति गोबां मा सिक्लारकनि इमान सिक्लारकनि लाइफ
tesrayongi thangmani aboni example जों गोबां मानो नंगौ drugs ni bisingtiयै दाबो किसु अंशनि सिक्लारकनि बिसिंगो HIV रुगमानजाक HIV ने तमाहिन affected दंगै गोबां मा जागाव अबहाय affected दंजागो नंगौ AIDS गोफाजागो नंगौ so aboni yakni bagai chene society balaikana strong onani nangu aboni yakni sung chene society no protection khai tonani hingkangkai chene youth organization jara society ni bisingo jara tongnai norok no mabasanai aboni bagai sung every festival ongtho every program ongtho ba every event ongtho jong joto mansak abonono sung awareness khai tongo aboni sung message rane bagai sung joto mansak sung sai toglai tongo so aboni bagai ang joto no hai devisa kha kaham ya phare YBA rokno alaikena selod ya phare baskangni sala TRP and PTG department bising ti khlai YBA ni back support ongoi jeng samang tangane bagai joto mansak jorati as a minister of TRP and PTG department ni ongoi ang tininarane baskango abono commitment reik langai thango baskange financial year ni hoite joto mansak jorati centrally YBA rokno jeng sini department hoite joto mansak jora jeng back support roi narakna jekono babe hok organization ni samang tang thanibo jeng subanai omosok kok kacharaina ani kokna ang orno mathaka belai belekena hambai YBA ayog lokthong YBA sara Tripura siniya international level thangai bahaina kusuk ongai basawe manthong jotona khaka hambai te khulongka